Popular Front of India Manipur State na Sinduna Lilong Horibi Mayalekai Bazarda Loan Scholarship Distribution cum Reception Successful Candidate for MPSC Exam English Ngini Taragi Thoram Pangthokre Haidi Thoram Asida Awangba Thakta Mahitam Liba Laireba Minority Muslim Mahirwe Singda Akanana Piba Tahi Amagi Loangi Ahanva Feski Oina Kankalaba Diploma Degree Course Engineering course MBBS amadi atay profession da mahitam liba mahiroi kulumdoi mamang sahi inisingni teramatoi gi khangalaba mahiroi kungi aroiba face ki sanpam yantokhi hairi ngarang nongyai matung pung 38 makhairom taba matamda porompai police station gi manung chanba wangkhainin tempukri mapan dilaiba khundong bam sujit kawam yoi amagi yunggi thongal da sakti laiba pomama pokhai khre mahak business tawam yoi ni hairi thogdok aduda myoi amata asopan yaukhide Bom pokai badana maram oiduna yum mari mangagi thong thongnaugi mingsel kaibada natana yum manung dalaiba opusingi mingsensu akai toi thoki kanana karigidamukta bom adu pokai hankhibano haiba chapchaba khangmangamdri imung manungi myoi singda phongdorakpada lalolup amatana selgi demand torakpa amadi nungaina khidaba karisu laikhide hairi thogdok adu bu yaningdaba phongdoktuna ngasi wangkhaini tempukri mapalda wakan mifam chathakre Wakan mifam aduda praja miyam gi khalabadi miyamna yadaba thabak tawganu mirakta bom bokhahenba yaningde lalhobagi thabak taw haibane singma wahai kya plekar singda ikhe wakan mifam aduda saruya amana bom bokhahen khiba adu kanana karigidamakta tawkhibano haibadu sangdok pirangnaba apel tarokli Imphal dagi lapna laiba manung hanjinba tingi mafam dilayadana Imphal city amadi Greater Imphal ge area da fawba taknaba ising phangdabana maram oiduna mioi kyana leiduna seasonary doti pipe lerabasu ising tarakhidaba chahi kya yamlaba mafam yaure hiramsigi matangda mioi kyana PhD department ki miyang singsilagli Introducing cultural input in curriculum haiva hiramda nimit mangani zama chatharakpa oza singe training program ama ngase Manipur Public School da resinkhre Education as a Center for Cultural Resources Training CCRT New Delhi ga punasinba training program mission bagi thoramda CCRT New Delhi gi Deputy Director Anil Kohli Education SK Assistant Director Valley CV Paudel Amadi Manipur Public School Koirengai gi Headmistress S Premabatina thoram mapu sing oina saruyakhi tongan ba JEO Tarahumdo Gimunung Dalaiba Oza Chamarom Saruyakiba training program mission bagi thoramda training singda certificate singyan toki Deputy Director Anil Kolina School Curriculum Tayauba Culture Gamari Never Sing Oza Singna Mamutana Khangba Tangai Fade Oza Singna Maharwe Singda Nintina Khangan Wangamdaba training program asi Pangtopani Haiki Deputing the teachers in the training programs. Then we have a scholarship scheme, Culture Talent Search Scholarship Scheme for the students in the age group of 10 to 14 years. We have told our teachers about this scheme, and to media also we request that more and more people should participate in that workshop. So 98 teachers from various parts of the Manipur have participated, and this workshop was a grand success. We wish many such programs with the help of this Manipur Public School, the ladies and the Directorate of Education, if we get the cooperation from them. Child rights violence in Manipur haiva hiramda miyamgi rally amagaloinana mifam ama bisumda laiba how ground da pangthokre Wide Angle Social Development Organization European Union amadi Civil Society Organization kyaga punna sinba mass rally adu how ground dagi hauraga singzamai taraga pisum romda halaklaba matungda how ground da miyamgi mifam ama pangthoki mifam aduda journalist Wairupasadra Kalen Toksom, social scientist Dhanbirla Ishram, Universal Mother Association ki President Ima Sorojini Amadi, Sasogi Director Bangkimna Thorongi Maru Oiba Miyoi Sing Oina Sarugyaki. Wangang Kibas Singna, Manipura Child Rights Act Anarabasu, Mapung Pana Zaraiba Ngamdri, Jahi Khara Asida, Nupi Angang Singda Zataba Crime Sing Hengalagli, Masagi Kananaba, Aikoi Punna, Tabak Tongwinaba, Drakar Oi Hana Fongdongnaki. Wide Angle Gate Secretary Montuna, Child Rights Act amadi JJ Act asi mapung phana chanahan mangamdri angang singa jathaba crime sing thingnaba sarkarna thabak paikhatabasi laibak thibani haiki angang gi health ka concern hoiba
लेरिबा सेंटर सिंह से फजना अमता चलाई दे अदुना हाइरिबा सेंटर्स पैम सिंह सेंटर्स पैम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पैम लोलो लोइना हाइरिबा पुलिस की डिपार्टमेंट सिंह दा अंगांगा फ्रेंडली होइबा जुबनाइल पुलिस यूनिट जेजेए की मखादा लेगदो मैम सिंह फजना थम्पी फजना तबक थोरम लोइमक डिपार्टमेंट से लखत पियो हाइबगी ओलाउदुनी असी अखोइना असी रैली सिनबगी ऑब्जेक्टिव नोंखोंग कोइवा फिल्म गे अहानबा प्रोडक्शन साफु कौवा फिल्म अमगी याफथौंगी थौरम ngasi फिल्म असिगी प्रोड्यूसर लिनथोय ngambigi वांखै थंबांग खोंगदा लैबा युमदा पांगथोखरे थौरम अदुदा एमएफडीसी गी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गी मेंबर के टोम्बा याउना मियोय क्याना सरुयाके फिल्म असिगी स्टोरी ना टोम्बी रास अमदी डायरेक्टर ना ए बिमोलनी थौरंग मरी लेना के टोम्बना मणिपुरी फिल्म हिंगना बहोनबदा मियामना मटेंग पांगबियु हाइखी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थौबाल ब्रांच ना थौबाल डिस्ट्रिक्ट लेरिबा थौबाल ब्लॉक की स्कूल हुंबुद्रा मंगादा वाटर फिल्टर टाम हेना यंथोखरे थौबाल डिस्ट्रिक्ट की डीसी की काउंटिंग हॉल दा पांगथोकिबा थौरम अदुदा एसबीआई थौबाल ब्रांच की ब्रांच मैनेजर डीएस हाउकिव जेडईओ 3 थौबाल की डीडीओ टी थोइबा सिंह एसबीआई थौबाल ब्रांच की फील्ड ऑफिसर एस कैनेडी अमदी स्कूल सिंगी हेडमास्टर ज्ञाना सरुयाकी डीएस हाउकिमना स्कूल सिंगी अंगांग सिंगबु मसामो फना थमनबा पांदमदा असिगुंबा वाटर फिल्टर सिंग यंथोकपनी हाइके लमलक्के उचेक या फारगा ललोनबगी थबक तौबा मियोय अनि टोंगान टोंगान ब उचेक यांखैरोंगा कोनना ngasi पीपल फॉर एनिमल थौबाना टेंथा आउट पोस्ट की कमांडो की ओसी का खुसमनदुना टेंथा खुंजाउदगी फगटखरे फगलबो चेक सिंगलनेना मियोय अनिदु थौबाल ओसी ऑफिस दा पाउमी सिंगी ममांगदा पुथोखरे हयंग कोर्ट पुथोलो मतुंगदा मखाताबा थबक चथरगनि हाइना सेकेंड ओसी डॉलर न फोंगदोके फगलिबो चेक मसिंग यामलबो मसिंग गलोइना मियोय अनिदो पुखलकी अमदि एसडीपी थौबाल की सुपरविजन मखादा कोई मखाता नामसुंग पीपल फॉर एनिमल पुनः सन्मिनरगा कोई लमलकी साउ सेक्शन से कन्नबा सोइदन के कोई मतिंग पांगजखिन सजीवा जेल लरिबा बंदी सिंह मसामो फना लेनेनबा जिम अमदी योगा सानहनबगी मथक्ता लारिक तमहनबा इग्नोगी स्टडी सेंटर अमा हांगले हाइना जेल की एसपी आईके मुइभाना ngasi पाउमी सिंह फोंदोखरे बंदी सिंह मसामो फना थमनबो होनरिबा थबक यंगसिनबा चटखिबा अदुदा एनिमल जिम की बिसोरजिसु याउके बंदी अमना योगा याउना हक्जांग साजन तौबा फंगबसी नुंगाई अमदी मसिना मखोय मसेलगी मरक्ता नुसिनाबा पुरकवा ngami हाइके एनिमल जिम की बिसोरजिना बंदी सिंह हक्जांग फना लेनबगीदमक्ता जिम मसी थंबदगी अहोंग क्या उब फंगले हाइके एसपी मुइभाना बंदी सिंह लेमना लाइक तमहन्नबा जेल मनुंगदा इग्नोगी स्टडी सेंटर अमा हांगले वोकेशनल ट्रेनिंग क्या सिंदुना कानबा फंगनब होनरी हाइके कोइना इग्नो स्पेशल स्टडी सेंटर हैनसु कुमसीसी हांगाबने मोइदा फ्री होइना लाइक तमनिंगबसिंगसि एडमिशन जुस आदगी लाइक शो आदगी मोइगी एग्जामिनेशन फी शो मैम फ्री होइदोबनी आदगी मोइना जेल दे थोकिबदारसु फ्री होइना सुम फंगनी हाबिगी एश्योरेंस टू दमाइना सेंटर रोम की इग्नो सेंटर दे शो दमाइना लाई आदो हजिग कोइना असिगी जिम हांगसे अखोगी फिलैंथ्रोपिस्ट केनो अखोई मरुप विश्वजितना दान दरपसे अदुम मदिक रिजल्ट सी अम्फाना थोरपसी खांगागा अखोई याम नुमाय हजिमरबा पाव अमहना संगा किबा चै कुंठा मरी फारबसु खोपुम दाम ngasi fawba सिजनबा यादन लेरे हजिकिटी एसटीवी की पाव मेंग ताबिर बसिंगबो अमुकहना खुरुमजरी।